Ibandla likaJesu laqalwa nguyena, walenza laba linye ngezwi nangamanzi, wehlela ukulifuna, walenza laba ngcwele, ngangekazi wafa ngenxa yalo. Inkosi isekulo nalapha emhlabeni, abehlukene nalo abaseparadise, bathokozile njalo. Sisize Nkosi uJesu, sifinyelele kulo, sihlanganiswe Bakwethulo sesibini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngicabangana ukukhulumana nekwenta nangakwethu kufanele sikwente ngendodana yakho Kristu Nkosi yethu. Senzelele konke lesekwenzile, senze sikhona ngapha lokusha kudeni igama lakho lidunyiswe. Mandalo tsetselela bona Afrika mqiniso akasihawukele asitsetselele intono yethu, asikhulule muntu, asikise asiqinise konke, asigcine nasempilweni lokungena nini naye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Singawusobayikani umthandazo wanamuhla wazakulayo solo emasuku asithandaze uNkulunkulu lophakaze. Inkonzana yakho Msindisi wethu yagcwalisa intsapho yakho ngekuthatha umuntu bethu, yajike yanikela impilo yayo ekufeni. Silekelele silandzele isibonelo sayo sempilo
bayendele nesiphambano ngayilo Jesu Kristu Nkosi yethu ukuphila kusa nawe namalo egcwele uNkulunkulu munye nyalona nini. Siyawuhlala phasi silalele indodana. Ukuphila kwami kuphelela elusizini, neminyaka yami iphelela ekukhululekeni. Amandla ami aphelile ngenxa yekoma kwami, nemathemba ami achithelekile. Nabangatiko sebayangisaba, nabihlangana nabo endleleni bayangibalekela. Yebo, ngivala abanyeni bayangihleba, ngihlala nethukatanya. Kodwa mina ngithembele kuwe Sibakaze, ngithi wena uNkulunkulu wami. Akudunyiswe uyise neNdodana namalo egcwele, njengoba njalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, njengoba njalo kude ekubeni nina nini. Amen.
abonge Vamos ver.
Wakuthandaza kwethu wakuthandaza kwethu wakuthandaza kwethu wakuthandaza kwethu
ukukholwa ukuthandaza kwethu ukukholwa sinekuthula naNkulunkulu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Thula inkosi aphenani ngesikhathi lonke abazi. Hosana Shalom. Jerusalem, lift up your voice and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to the King. Jerusalem, 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 lift up your voice and sing. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna to the King. Baba tunaitolea kusumana na namtai seni siyabonga siyakutumisa ukuthi uNkulunkulu kusumakaze uJehova uphakeme uNkulunkulu wethu ufanele ukulonke ufanele kanjata nakakanyiswa manje onke siyabonga mina namhlangosi kusinikana lethuba Jehova wethu lokuhle ukuthi besingahlanganyela ndawonye kunenkonzo imandla onke Baba wethu lokuhle sithe ukuthoba phambi kwesikhathi sakho sithe uNkulunkulu wethu sithe ukunikela phambi kwakho sithi Jehova wethu lokuhle khuluma Nkosi impilo yethu khuluma Nkosi impilo yethu khuluma Nkosi impilo yethu athi kukhulu impilo yethu size sifananiswe nawe Nkosi yeba Nkosi silungele ngokwethu ukuthi sizobana likhala impilo sitholakala sifanele ukuthi singene khona bakho singene phezulu kwakho ngakho kufanele udubuke ngokwethu kufanele bathatha manje Nkosi sithi phakama Nkosi phakama Nkosi Ngamele Nkosi umhlaba wonke wena Nkosi sinangalo lolu suku
masonto masuthu besingakubonga ngekhathi lethu sijabule sithokoze njengoba baka-Israyeli bajabula bathokota nabamemeza bathi hosana hosana ulose siyabonga ke bakwethu ngani igama lempilo lenkosi yesifiso Jesu Kristu manje naphakade. Sibabusele sibabingelele bazalwane egameni lenkosi yesifiso Jesu Kristu. Amen. Singawucela abazalwane bahlale phasi. Namhlanje bathathekayo lisonto lemasonto uphinze kwesonto lala sikhumbula khona luthando lolumangalisayo lwayenkosi yethu Jesu Kristu lilishumi-ke kwinyanga yamabasa eminyakeni ifundo tethu-ke namhla bathathekayo njengoba sekumenyetelwe isifundo sekuqala sitholakala ku-Isaya sathoko semashumi nasihlanu ihubo litholakala ekubeni lemashumi amathathu nakunye isifundo sesibili yakwasefilipi sathoko sesibili ivangeli ngalinanzisa kwaluphakathi sathoko semashumi amabili nambili sathoko semashumi amabili nanhlanu. Sinobe bathathekayo lethukela ibaso namhla sihloko lesithi ukuthoba kusekuthi kube nesinziso, the humble offering of salvation. Ukuthoba kusekuthi kube nesinziso. Bathathekayo sitawukhumbulawo ukuthi masonto lasihlanu ledlulile sike sabuka indzaba letitsite mayelana naleti leyingcikitiyalo bazalwane lokuthi thine kufanele ukuthi sikhumbule, thine kufanele ukuthi singene endleleni noma emgomeni waJehova noma waNkulunkulu ukuze ukuthi lesikhathi salenti lesi nasibuka emuva sibuke sibone umehluko, sibone ukukhula, sibone inguquko, sibone umsebenzi omuhle wempilo empilweni lethu asasenda ukuthi sifananiswe naKristu. Sabuka-ke ngeliviki lekuqala lalethi loqhutshwa uNkulunkulu, saqhubeka evikini lesilandzelako saba nalethi naNkulunkulu lowethembekile, saqhubeka saya evikini lesine sakhuluma ngalethi osezingeni elisedlule. Evikini eliphelile-ke bathathekayo sikhulume ngalethi abantu mawuke lokhu kuyindlela uNkulunkulu lathi kulo lethi kwangathi besingaba lemvuselelo lenkulu empilweni yethu, kulo lethi kwangathi besingaphakamiseka sibazalwane, kwangathi besingathokoziseka sibazalwane letinto tasimakaze letinto taNkulunkulu sisaguqulwa simo sisabhekiswa ekuthenini sifanane naye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Namhlanje bazalwane ingcikitsi yalendzaba iyasuka kithi ibheka kuNkulunkulu, iyasuka kithi ibheka kuJesu Kristu sisahamba naye eJerusalema enyaweni lakhe lekugcina bathathekayo layo inkonzo uNkulunkulu labekamnikete yona asesemhlabeni ukuthi umuntu awuyifeza. Siyibona lena nkonzo kabazalwane sesifikelele kuphi? Sesifikelele enkonzweni yephasika, iphasika lekugcina lathi Jesu sekude lenye iphasika lawo ukuthi agelele kilo aze afinyelele esukwini uyawuletha umnikelo wemhlatshelo wakhe ewenteke emhlabeni. Akhulumela ngokuthi sevele sengiso sikhathi sekuthi uyanikelwa ekuthenini abe umhlatshelo nohlatshwayo kude thithile sibe nempila lomphakathi abathathekayo. Lo mhlalelelelizili leliphasika lesikhumbulayo namuhla kwabe sebayizili lelikhulukati lesi silikhumbula tinsuku tonke siphinde silikhumbule emasonto bonke bathathekayo sikhumbula ukuthi Jesu Kristu wanikela kude kokuthi sibe nempila lokuchichimala. Namhlanje bazalwane sibona leliphasika la Jesu Kristu kuliphasika lengalo waletha ukugcina ngokuthi abantwana baka-Israyeli bangasadzingeki ngokuthi besonethempelini labo nabasonzela benta kuye balethe imihlatshelo, balethe tilwane letitawenziwa umhlatshelo ngoba Jesu Kristu abesoba umhlatshelo lophelele yena luthombo lwabo. Namhlanje bazalwane sibona Kristu anikela yena ngokuthi ayovumela abantu baNkulunkulu kuthi abantu baNkulunkulu basize
indzaba kabazalwane ithi wathi thoma watehlisa Jesu Kristu abe nemandla yokuthi angakhuluma amemete tingilosi leti tinkulungwane tide titawumsika abe nemandla futhi ukuthi abe ngakhuluma khulume nendalo mhlawumbe kube mnyama noma kuzamazame komhlaba noma kuthi timvula tetikhukhula letimatima tendele kokuthi konke lokho bathi bahlose kukwenda kungasendeki abe nemandla Jesu Kristu bathathekayo ukuthi wena ngakwenda kodwa sitshela ukuthi wathi ngoba wathi yena ukuthi anokuhlatshelo lawo ngokukhulula abantu baNkulunkulu ngokusonthela abantu baNkulunkulu usimakathe ungasiwo nje maJuda kuphela kodwa dive tonke emhlabeni kuthole ukuthi naye Jesu Kristu ndiyakhona ngokusithethelelo ntolo ndiyakhona ngokusithi sonthele uNkulunkulu dihlanganiswe dibuyiswe naNkulunkulu lokunikimandla nasibuka-ke bathandzekayo sekucala testament lendzalo sibona uprofesayo noma uprofetha kanandi ukuthi nakafika Mesaya yini leyakwendeka kuyawukwendeka ini empilweni yakhe embala siyatshelwa ukuthi abeyawendlula etimeni letilukhuni letimatima letihlazikulisa umtimba kodwa kuyasitshela ukuthi akazange apolote nakanye Jesu Kristu ukuthi sokuyafesha sokuyashiya yena ngeke ase ayikholele kodwa baqhubeka nayo le nkonzo bazalwane kwaze kwaba sekufeni kwesiphambano lokwakubuhlungu ngaleso sikhathi waqhubeka bathathekayo kwathi awena usizo ukuthi awene kwala ngisho sekahlupheka amaJuda ahlupheka amaRoma kodwa wathi ngihleli kule nkonzo lendiniketwe yona ngiyaqhubeka nayo wasendela lokuhle Kristu bathathekayo lokubonakalisako kwala ngesikhathi ngisho bantu bakubo nebantu bakhe sebafika kokuthi bayamandi ashito ukuthi ngangifika lidutse likakhali kodwa siyatshelwa ukuthi noma kunjalo waqhubeka wabathatha waqhubeka wanikelela impilo yakhe ngabo endlela ukuthi nathi siphila kulesi sikhathi sikwazi ukuthi sithole ukuphila okusha bathathekayo lenkosi lokho kusikhumbula ngesikhathi Abraham ayithatha indodana yakhe Isaac ayonikela ngayo uGenesis 3:27 wamthatha kodwa angathi ukuthi uyawunikela ngani naye umuntu indodana yathi sibabe siyawunikela ngani wathi besami kanani kwakubuhlungu kuthathekayo lelikobo liyasikhombisa liyasifundisa ukuthi kwaba sibone simatima nalasenkulu Kristu ledlula kiso nalapho ahlupheka khona bathathekayo kodwa wakhona Kristu ngokusuma njalo aphendekele ukuthi Nkosi ngiyakuthenga Nkosi ngiyathi ukuthi uyawunikela Nkosi ngiyathi ukuthi unamateko lamahle ngami Nkosi ngiyathi ukuthi timo lelikhulu letimatimo uyangipha emandla yokuthi kumelane nayo ngakho wakhona ukuthi aphume nelikhambi lakhona ukuthi egcineni kwawathi ukuthi kuwo konke lokukhulu ematima kunelikhambi kululekile yakhona ukuthi nayo akhona ukuthi aphumelele ngakho wakhona ukuthi nalapho impilo seyedlula kwakaphoqa kukhona baNkulunkulu kodwa wafuna ukuphila kwakhe wafuna ukuphepha kwakhe nesisiza kwakhe ebukhoneni baNkulunkulu wahlala Jesu Kristu ngoba akhonile ukuthi athi siyabinda nathi bazalwane ukuthi sithole tonke inkinga lesibhekana nazo sithole sibheke kuNkulunkulu sokuthi sathi ukuthi uyawusebenzela nje mazethe sithoba ukuthi sabona Kristu ukuthi that's what umhlaba umhlaba wonke somelene naye kodwa awathi Kristu ezekiyeke sebenza siyayibona ngencwadi yabaseFilipi nalapho Pawulo abhalela khona abadala baseFilipi bathathekayo nakhona uyayibebetela Pawulo ayizama ukuthi
ukuthoba ukuthi abantu baNkulunkulu abatithobe ukuze sibantu ukhona ukuthi bende lo uNkulunkulu lafuna ukuthi bakwenze masisebenzisa esikhathini esiningi nafanele ukuthi sithobe nafanele ukuthi sibhekelele kuNkulunkulu siyofuna usizo siyofuna isombululo letingasinto leThulunkulu esiphilile bathi kodwa siyabona ukuthi Pawula Jesu Kristu wakhonza Jesu ukuthi alumkhulu hloniphayo nalolabo njengoba nathi bazalwane yiyo ukuthi sihloniphe silalele nasibeka ngathi singena kulolu bangena namuhla sithola Jesu angena eJerusalem njengoba sesafunda yena sitshala lenkonzo yethu inkonzo yemasonto nalapho angena khona eJerusalem athabalethe kuye ingqongolo lencane bayawukhatha iwe ngoba ngiyo mhlawumbe nayo ungena ngayo eJerusalem ukuthi abantu batewubona ukuthi bathathe imibhalo yabo badedele phasi babebedele bagala bakhale bathi hosana hosana kuNkosentulu ngoba babona ukuthi nayo inkosi emakhosi siyabonga uNkulunkulu wethu ngokuthi usendele lo msebenzi omuhle ngokuthi naKristu simphiwe liphasika lekugcina bathathekayo kaKristu siyabonga Kristu ufundisa abafundi bakhe ukuthi njengoba yena ayiphiwe leyo nhlatshelo leyo unikelwa ukuthi abafundi bakhe abuye abantu nabayohlala njalo bahleli basimakathi abantu labahlale bathi njalo ukuthi insiziswa yasimakathi isihlalele insiziswa yasimakathi ikhona kubo konke manje wena Jesu Kristu bathathekayo bataba yini emhlatshelo lophelele lemva kwakhe asisadziki nomunye umhlatshelo weyedwa wathoba waze wanikela lesitshelwa ukuthi bazalane lithobe kwakhe anikele lithi lelivi kwanikela waze waba sesigabeni sokuthi apho esiphambaneni leNkulunkulu kabazalane sitshela ukuthi kwase kuyaphosisa ukupha uNkulunkulu bathathekayo ukuthi abe lelibito lelibito konke ukuthi empilweni kaJesu Kristu onke amadolo akhonthame livume ukuthi yena uNkulunkulu yena uNkosi siyathandaza bathathekayo ukuthi besikabana noNkulunkulu ngoba kuningi uNkulunkulu la awusendela khona la awusendela khona uma sitawukhona bathathekayo ukuthi sikhule uso baNkulunkulu usebaJehova ngakho Jesu wathi nikele njengoba simfunza lenzaba lesiyilandzelela namhla wanikela waze wafika esigabeni lapho emaRoma namaJuda behlekisa ngaye khona kodwa wathi cha ngithi nikele ngiyawihamba lendlela kuye kube semthuneni bekana wonke manje Jesu Kristu bazalwane ukuthi bayakupheka thina abafuyi bosibani bayawisina kodwa nje uNkulunkulu bathathekayo siyeva ukuthi lapho Kristu khona sekuthiwa nabo abantu bayeke abantodlasela kwathi nasekujubeka indlebe yalomnye wakho kwathi Kristu ngethando wayithatha indlebe wayibuyisela inhloko yalokhu noma kwathi inhloko yalokhu njengoba lisho lithi nomuntu wase uyaphiliswa kwase uyalapheka siyabona ngabathathekayo Jesu Kristu njengento yohlatshelo uthi Jesu bathathekayo abantu bafuna ukunyembenya bafuna ukuthetha phasi siyemva bathathekayo ukuthi lelo kwaphelela inhlanhla ngoba yena wathikela yena wathikela ekuthenini aphile ngolapha wathikela ekuthenini abe umhlatshelo lentawusina siphile ngolaphakathi noma ngabe sekuvele sekubonakala bathathekayo ukuthi abantu kodwa nje bathathekayo wendile ukuthi Jesu Kristu ahlale kuye angasuki ahlale kuye ngentithoba ahlale kuye ngokwethembeka lenathi namuhla sibitelwe basangane ukuthi
ukuthi simethele sidlale bese siyathola ukubona usizo. Phakathi kwabazalwane singafunda ukungena, sifunde futhi ukuthi sivalele ukuthi silalele, sithobele, seke lokulungiko ukuze sikudlulise umajabelo. Phakathi kwamasiko abathathanayo nabeluleki, siqhubeke sisibethele, siqhubeke simande yena sithi siyawungena nje kilo sonto ya Easter sibe sidiva bathathekayo ukuthi usebenze umsebenzi lokuhle nalokho asiqhubekeni sakhe ukuthi uyawuhamba nathi lokwendela manje siyakwenza sakhe egameni lesisebenza Samanena tuthandazo yethu namuhla sitawukhula-ke umthandazo yethu emadayosisi nawo eBrakens umthandazo la St. Lawrence, St. John, sithandazela nalabo abazalwane nababili baqhubeke bawenze umsebenzi sithandazela-ke bathandzekayo nedayosisi yaseTrinity, sikhumbula khona i-Iowa City, sikhumbula Lauren Lion, sikhumbule Julian Cosette naMarcus Hello, sikhumbule-ke nalabo bona bazalwane bakhuleleko ukhetha lephekwa shonke kuyidayosisi abasikele bakhulelekanga idayosisi yakaSwati sithandaza sithandazela iparish yaseBig Bend sithandazela uDistrict Box, sithandaza ukuthi asikusa kwalo lebandla, siphinde futhi sithandazele ukuthandaza kwethu
Jesu Kristu inkosi yethu. Thula inkosi apenani ngesikhathi sonke. Abazi. Om Hosana Shalom. Inkonzo yethuela lebathandayo ekhasini elikhulu nelishumi nesithupha lapho singawuthandazela khona umnikelo. Siyakhuthuthwa nje bazalwane ukuthi lesikhathi salethi solo sisesikhathini sebusika. Lento imali yabathandelayo lebesibona ukuthi siyonke ngakusila siyakhuthuthwa ukuthi kufanele sifake lokhu ingelo walethi lotawuhamba ungene edayosisini wene umsebenzi wedayosisi ukwazisa ivangeli yemvelo. Sawukhuthuzwa ukuthi nasevikini yabo sitawesithatha umnikelo wehlukene umnikelo lotawuhamba kwemfundiso esukela ekhaya lokudini. Siyacela ukuthi nalapho sinikele nalo ukhulu ulikhanda bathandelayo kuyibona siyakhe
sinika yona kanye neminyaka sithi ngebathathela yonyaka osithandazela lona mnikelo nalona losophambili wangena ebhange ukuthi umuntu asibusisele wona kanye kanye sisebenzisa umthandazo wokuqala sithi bakho Nkosi kokukhulu nemandla nedumiso nekhathimo nebukhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thine sinikalo ngekwakho. Uyabonga Nkosi uNkulunkulu udale konke ngemsa wakho sinalesimo lesinikela naso sivela emhlabathini sinekwendana ngebantu singaba sikwazi ukuphila kithi akabukwe sumanda. Uyabonga Nkosi uNkulunkulu udale konke ngemsa wakho
mncane ukuthuthukisa kumele moya wakho logcwele empilweni nasenhlokweni tidokotela sinkwa elwayini ukuthi umtima wakhe nengadi yakhe ithi sulana lapho wathatha sinkwa kwathi asakhoki basibekula kwabakho ukuthi bakhe wathatha ngeke umtima wakhe uyelwanile ndani lowo uthi Tell
Mana uNkulunkulu lesizathu lomhlaba singekho. Ngoba uNkulunkulu sibheka kusikhathi sithi usinikeze isawu asondele igabha lakho sithi bakho kwethu kepha sithemba sawo sakho asifanele kwethu ukuthi igama lakho lapho kodwa wenkosi lokuba ngibona njalo nawo esinye kusisawu esinye abafanele la
ngiyadlulela ngesono ukuba bese-ke ngalo isono sibanalo inkonzo ngalokujwayelekile isuke elishumi ladlala ngesithupha inkonzo ngehlangano lesihlanu iyawuba khona esontweni la ecathedral, iyawuba khona esontweni lase-St. Joe, ibe khona ebandleni lase-Epiphany, ngibiza ukuthi ibe khona nasesontweni lasemaphalaleni nasejulukulu emahlangeni. Lonke-ke nginzawo inkonzo yangalesihlanu imakunasikhombisa iyawuba khona zabanye siyawubuya nalapho sedlulane khona sihlanganyele ndawonye sikhona sikhumbula ukuthi egameni likaKristu, amen.